Hello guys, welcome to my channel with another vlog. Piko abu ke hom le lang pon turong na. Tida long kenang ponji ahormu. Lapen pat ahon. Ladak pensi ceng pon po. Tang tenang lang dun igbom mo. Ladak abang atit ni nang ji. Lapen adak ke en bang la iri imun isisi. Kato kawe anta la ingkra ke sisi pupon po iri pen. Putot tangde tapi lapen lalu non bangke kamar lem tunang po. Marlem tangde tapi pulote labang tit tucek nang po. Tit detlo pulotang tela athak ahon bangke pridak nang po. Kedo kawian talason si marlem pon po, marlem tangdat pulote tit pon tupit po. Putot tit tangde rapi ladak abang pat ahon pen aku tit tunang po atit abang tit ni nang ji tit tangde lo pulotang teda kisi pen ingtip chupet nang po kedok kawianta lason si tit pon lap po.
labang so video jong si nang tum nang ning dok pelote nang share pita like tha lapen subscribe tha putot tang det apilo laso abu lang mema lang noma komen selong nang pi ik tha kadok kawe pantani video ke lang pachuro iglo